Yes, nonje guhikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya abantu benshi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bari kwibaza ko hazazaho itsinda rya Vestina ndetse na Dorcas, ku buryo bamwe barimo bavuga yuko iri tsinda rishobora kuba rigiye gusenyuka kubera yuko uyu mukobwa Vestina ashobora kuba agiye kubura umwanya bitewe nuko agiye kuba yakakira inshingano z'urugo, cyane yuko iyo umuntu rwose yakire izi nshingano z'urugo rimwe na rimwe hari igihe abura umwanya wo kuba yakora umuziki, ku buryo bamwe hari ukora ubukwe yashinga urugo bityo ngicyo umuziki we ukaba urazimye burundu ntazongere kuba yagaragara muri muzika na rimwe. N'uyu mukobwa Vestina niko birimo biteganywa, abantu benshi bibaza ko hazazaho itsinda ry'uyu mukobwa. Ese koko we urabibona gute? Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe igihu kibuditse ku itsinda ry'uyu mukobwa Vestina ndetse na Dorcas. Kuri bamwe bakomeje kugenda babyibazaho koko nimba iri tsinda ry'uyu mukobwa Vestina ndetse na Dorcas ridashobora kuba rigiye gusenyuka. Reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel nguhaye ikaze, nanagusaba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuri bamwe amagambo yashize ivuga ubwo inkuru yabaga Kimomo ko Ishimwe Vestina wo mu itsinda rya Vestina ndetse na Dorcas yashyingiranywe n'umunyaburkina Faso Idris. Ibintu byabaye mu ibanga rikomeye cyane ko nta makuru y'urukundo yaba bombi yigeze ajya hanze, inkuru y'urukundo yabo ibe yavugwa na gatoya, ahubwo abantu benshi batunguwe no kumva yuko uyu mukobwa Vestina yasezeranye mu murenge. Kuwa 15 Mutarama 2025 nibwo Vestina yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Idris mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. N'ubukwe bwabaye mu ibanga hahandi nta muntu wari unemerewe gufata ifoto, nubwo byamenyekanye hashize umunsi umwe asezeranye atera imitoma umukunzi wiwe. Byatunguye benshi, bamwe bagwa mu kantu kuko atari yarigeze avugwa na rimwe mu nkuru z'urukundo, yewe n'abarebera inyungu ziwe. Wari uzi uko uyu mukobwa Vestina ari mu rukundo? N'uyu nguyu ureberera inyungu ziwe Murindahabi Irene ndetse n'umuvandimwe wiwe Dorcas. Byatunguye benshi, bamwe bagwa mu kantu kuko atari yarigeze avugwa hirya no hino mu itangazamakuru ko uyu mukobwa yaba ari mu rukundo n'umunyaburkina Faso. Bamwe bamufashe nk'ukiri muto kuko yavutse kuwa 2 Mata 2003, bivuze ko afite imyaka 22. Bakavuga ko yari agifite igihe kinini imbere cyo gushaka amafaranga no gukomeza gukora umuziki. Benshi rero bakomeje kugenda babyibazaho impamvu uyu mukobwa Ishimwe Vestina akoze ubukwe akiri mutoya, ndetse n'ikindi akabukorana n'umugabo umurusha imyaka